Yenhwe ebrebe na Kente nwuno ehyaseɛ ɛwɔ Asantemam. Sɛ yɛhwɛ a ayi ɛnhemfo a ɛwɔ Kente wɔn otumfo aba wɔn Kente hene no wɔn firi aseɛ ɛwɔ Asantehene Opokuware a odikan ya bɛ 1721 ɛna ayi ɔbɔ Kente hene nanso ansa na ɔbɛbɔ Kente hene no na Kente no ɛwɔ hɔ ɛwɔ Asantehene ɔpemso setu a odikan ɛpɛn so na ɔno no deɛ wɔamɔ ɛhene wɔ ho ɔno egya hɔ kɔɔyɛ no ɛna Asantehene Opokuware ɛbɛbɔ Kente hene enti na kyerɛ sɛ ɔhwɛ a na kyerɛ sɛ Kente no deɛ ɛnwentoma no deɛ efiase akyɛ bɛyɛ 15 bibi ɛna ɛbɛyɛ Kente no ɛno deɛ ɛbɛyɛ 16 mmerɛ na Asantehene ɔsɛtutu wɔ hɔ no ɛna ɛbɛnya din Kente no na mami misa we Kente nwuno sɛ hyase 15 something sɛ ɛba yɛ Asante Kente no Asantefo kosua firi anwonafo anase yekosua firi he Debi anwonafo de sɛ ne sɛbe anwonafo Kente wɔ hɔ na ɔmo Kente no ɛna meka sɛ ɔmo frɛ no agbamɛfo na yɛmfrɛ no Kente enti akyire ɛbɛyɛ 1980s ya na ɔmo bɛfrɛ ɔmo de Kente na ɔmo ɛma yɛnya aso na ɔmo de no ɔmo frɛ no agbamɛfo na Asantefo na de saa kasa no Kente no ɛbaeɛ enti yankosua mfi ɔmo kraa no na ɔmo enka ɛfa no a sabi teacher no ɔmo nka bokuso ho ɔmo Togo na ɔmo no ka Togo ho nti akyire no a Second World War no World War baeɛ no ɛna Germanfoɔ na hwɛ ɔmo fa hɔ na ɔmo ɛsesa no ɛbɛyɛ plebiscite no sɛ mbɛka Ghana ho anaasɛ mbɛka Togofoɔ ho ɛna fa se ɔmbɛka Ghana ho ɛna ɔmbɛka ho ɛne deɛ nnora yi a 1914 na ɛne ɛyɛ dɛn na sese ufa in fact in politics eduru baabi na Kente a yenim se free Asante a emframamokura bɔnwom kro hinko na yemido tesesa on buy so ba bonwere nanso so politics in Ghana ekoye se ase Kente eya anwonafo na de bae eye den na yeduru sa atebia no 1980s ya Rawlings be ne kuku no nso omo tworo enwoma bi a yefrɛ no the Ghana Revolution ya Kofi Awonor na tworo na opese o kyerɛ sɛ Asantefo afa biribia ndi ekwan bia befa so a eniema no bi ebefiri wo mo nsa de wo befa so so ena wo mo de saa eyi no ebae na enkora akora sua Kente ho asem de ode Kente bae ene eyi nyina na mo sua ho asem ewo sukuu mu wo mbe yi nwoma no nyina afiri sukuu dem ama ensua biem evise okosua wo ka sa Asante obeka Asante asem ejiane enwoma no kura yenda nsua biem ena ombe yi free school mu ndi ni nyina na ye ekwan ahodo a omufa so ama Kente no akoye te se efiri baby 1817 broni bi ba eba Ghana e frɛ no Badwish ya brofo na soma no se omra Asante no ne Asante hene medingita ho eno Asante na no samra na frɛ no Bonsu o se esibebonsu ono ne penso na abrofo ibae ombae no omo behu se Asantefo enwuno ntoma wo Asante hene ahemfie draw Asante hene ahemfie no ene nsadua a yede nwuno ntoma ne nyina wa animu samra na 1817 na Goku biaba na Ghana biaba ntina before no se na omo wo Togo no anwonafo na ewo ka Goku so enso omo no
New woman almost almost by almost say before now what advertisement. Yeah, no, to go fanwa a chile ombeka go go so on or mon almost say or mon a bachelor something. And so antisa almost the eye friend agbemebo and it's the first woman there fugu and as and for the eye friend I went to my bay kente and the friend saying Asante for the ano said any singing no a geometrical draw shapes and I'm for the ano so and also yeah say ohuno ahaya obetimi draw abano on ntumanum ohu car obetimi aye car no on ntuma ohu we ya Asante for so no ayempe no nti yen de no geometrical you know nana ye de adwuma nti esan say ye de no ko nya market no ne sanya din no na ye say ekwan bia so o nim ntuma no kakra bia so usua Asante de na ye na watimi nya market ena ma o mo ba mu papa ye friend no Safo Kantanka o free mampon ono no achema bu akwa hene ofori ebe hu no se omo abo adoma no no mo ko kire ntuma nwino wa chemota ndi mi papa no ko no achemota 1930s ena o kire one ni group no kire ntuma nwino no ena efremamo ehu yes mo de area esno nkonkora ene mame nko mukro mo na menko hwe se de musi ye no okodo ho no osai sa anwom no chinchina mama hu ni aba Asante Bonwire Kente de mi hu bi da oya anwrani o ya onim anwrafo entoma ena ohu se ye de no de esono ena obebo ho nwom teacher asema wo kan gina so kakra na ebia na obi nim enwom kra wo kan ho asem gina so mame wa gina so mame Okay, eti abusiafo utie enframomo nwuma wo so aye teacher Safo Kantanka kan wasam na o se Asante Bonwire Kente ami hu bi de ntisenka enframomo no onye santini ne saka wa hu bibi sa penya sanka won kase we anwumu no sa bre no saka bibi anu a teacher ebesi ni kwase wo kokase se wa hu bi da nko kase mi hu no bi da anamboa Davi ngonga so hu bi da that's right me papa no mo ko kire nduma no nwino wa chemota ena wo mo no esua ye de no yo na esan say aye market no big market no when you be penduma na je se kofo duanum areas one there omo nana omo and you ponduma na ope say cheap market and say na obi pe bibi okọ China no ho na efo na omo abesua ye de na ye nti na omo price mbo nya den nti na ma omunso atigumu a ne nyina obe ontuma ne bo nyedea obe ofre pepeni ana nwurani na wa kire no de ope no aya no we teacher yanhwe ebra na wo nwini Kente na usua free papa on emfaso be na mo ankasa munyaaye na ma ensusaso esa nya wo oman ba bia na wote so emfaso be na de bae emfaso de teacher o teacher o papa so maria otonso onya sika de bi hwemo ba ko ma hwemu suku di samfa so no ana nya ena mesasua ntuma no mesua mu yie ema ene ya manyini me wo ha university bi kura me be frame say bra bruchire no twa ticket no twa ayi abo me hoka no asama misika tumboto na makokire nti meye me February ye twa mu ya ene February ne March na me wa Canada okay
ne ko check intini Asante ehun ema be 2 months. Okay. Teacher, jina baby ana wujina nka jina ho ama me why? Baby ana wujina no. Ba cho temenka. Me nka. Aha. Now, you besa basa question so bi o. There's a picture bi ana say book pamphlet bi ami hu ya. Kente cloth history with papa teacher Safo Kantanka and then Asamwayao. Na wote Kente mu ana wote said na musi nwene no ano. Ena na wo nwene no. Mo tire book bi sa na wo ne Asamwayao. True. Kente history and culture. Many Asamwayao. Picture Troy as say your ton books online friends babia oko online obenya bo Kente ni din kwa dia ene be yaba ama Kente cloth history and culture online ene ura bia freno Asamwayao ena right ene Troy right ngoma no so eso pictures bebre ne wom so ya chese pages kura ewomu anya senketwa right abusia wo hwe info da so ya picture yi hwe so na ko online so pe book ni bi ato say ne te ni picture ne de kira wo nwene Kente no back in the days now teacher wada ma yemra Kente edina hodo e wo Kente mu bi ni dia de Kente dini ne bi ni dia se bia Kente we dini ni yo se Kente de enokure ye tutu ni din ahodo bebre ena ya tu ni din awie kura no designs na ewu mu no nso eno nso ebi wo din esa wo ye friend say history ye wo bibi to say entuma ye friend no fatia fata nkroma ye wo ntuma ye friend no abrewaben ye wo ntuma ye friend no cheme je say won cheme ye wo ye wo epiachi no ya santo antokwa no kwa mfa so kun antokwa no omotete omusisi ombubu nuagu baabia no matete chire no omoko eno no santokwa no a wotutuo efa nuachi no efra no epiachi ndi Kente bi wo efra no epiachi sa efra Kente no bi sikafuturo aginginsu ene meda Kente ahodo bebre ya chese ebi friend say chirikwie Asante kwa chirikwie Kente editor Kente editor na yoko ma ayoko ma Kente no bi eno no na wosan ba designs no wo Kente no mu no nso a ebi ne ebi te say for here kwatwere ajaman ye fa bibi te say for ohia kwatwere ajaman ye wo bi te say nchinchim fa ohia te say ehia wa na wo Sande ehia wo na say wo Sande hene ene wo hina ene suana kwan na nso ye sikani ye wo adwene no bi ya ye frɛ no sɛ ye friend say enwotoa sɛ o nyono ntoma no wo de koakoa no a no wawo atoatoa ye wo ebi te sɛ babadua so babadua je sɛ susudua ade susudua ebi te sɛ Ndi no designs no bi no. Okay. So, right. Designs. Teacher, ya samra ya chikakra now. Ya mehwe the politics of Kente in Ghana, modern day Ghana. Ukoba bi te say parliamentar. Ni ehunu say Kente bi e wo dem ho nyina. Enra speaker Babin e ba be ka kire oba Asante yin wo e be bo na mane say wono pese wo yensiesie. Na wo pese wo mo esesa de wo ho no. Sa Kente no ebrebe ne call parliament wo ne ho politics net se na ho asem sitie.
Yo, Kente ekopie United Nations. Emra Kwame Nkrumah ekoma speech wo United Nations. Omo kono mu nyina frifra Kente. Enna ono mo ye Kente no bi de ko sign UNESCO office. And omo say Emra Rawlings no be omo ku no mbae. Omo so omo mpene ma ade aya nwono na Asante enko sign UNESCO. And omo ye Kofi Awonor an ambassador to United Nations. You free ho, and a man for or type no be, and on the Cosan. Teacher, what say a brown Rawlings by 1979 or 81, Emudia here? 81 then. And to obey and not Kwame Nkrumah di Asante Kente Biako UNESCO or United Nations of America, yes, sir. And now, Rawlings in Kofi Awonor buy and Kofi Awonor say. On Premier for Asante Kente and Emanim represented Ghana or United Nations. And Tom go ye free ho, no more microphone on you be at a cosen. And the parliament the answer they never win a bugure and an omo, and also omo by and be in for at the omo dear. They said he see us until the end and so omo a beho and on the question cell. In parliament. Said you not contain one, said you are a speaker Bambi can home Jeffrey, mention the mouth, mention the mouth, yes, sir. Something in the mouth. So Santana, Yemen, mention it. By Jeffrey, and it was Santana or Kente, oh, and Bibia, Kentibiano, catch any Kentina, na or no, I na yet the cock, baby, as I said, the Cobia. Indeed, Asantana, a free. O Santino Pokuare, Penso Ebenyano, Ebia Kente hine, Baku Frimu and assign Esifufro. Into only Kente hine, say, we are Babi Abbey over country and Kente hine, na or country I Kente hine, no, I continue be, here the cop. In this Amra no Kwame Nkrumah, a friend saying, or my yes, I know money be, and what they that Nkunyakura Sabe. Ye better so near that, no. Omti be ye bi wo hwa, omti mi so ye bi wo ba bi foforo. Oh, nti ye. Eti de no omo no bae no. Ombae no omo so omo mpene. Ena omo yi na enkora e kan ngoma. Ya engoma no Kente wo mu, ya ya tro said si nyino Kente, ena omo amkofa Kente ba wiase ni nyina na wo mu. Ombe yi ngoma ni nyina afri classroom. Amande ehunu biem eye JJ Rawlings ni Kofi Awonor na yes ade no na wo hwa asantefo aye Kofi Awonor bibi ana wo ye na busuafo bibi ntina no wota de wo ye de bi se asantefo no na o ma ye se o mo de o mo mfa ho onim ade a ye friend se obi mpayasam obi a payasam no de no ho sie kura no a na ya fa ne se opiasam enti omo no ba se enye o na enye o mbibia e no mbetwero ngoma se a friend say se yi enkrofo free ewiase asandefo gidin dodo enti se omo ebekum omo ebese omo adwuma ese omo ebepam omo free Ghana e pam omo a emekra se Kente hu asem ya ka enoma pam me ma me ko mi Ghana ko eza ka ho ndokwa na me ko e wa Asante na se won so kra no JJ Rawlings amamu omo pam akomo pe wache wakun me ko eza ku fon mbae na mbae o ko eza wa hen me ko eza wa Ivory Coast ene Burkina ene Mali ena Nigeria ada no so wa be kakra de se metro nema etia me kai se omo chi me mrebi na Osande 1999 obae no okọ omo castle so okoda o mase opokuare no Osande opokuare no ena se kasa omo ne ko kasa o castle ho no na enye de ya de se ebuonim ena eno na me wo me sub editor ewo Ghanaian Voice newspaper and I'm a tro sa asem me tika me see for my no mo twa me ho hia na chi me kotum ndi
Ghana for ye dede sa na omu yame. Whoa. Eh ne teacher wabre. Ene wabre Rawlings nsa no. Omu yame nso no na say omu yame. Omu guso nti one day bi na me kan history wo tech na dubu ahintie bi. Na o invite me no ka chem say mankwa ombekume. Na me in the one time bi omu ba pioneer na matro bibia ma pioneer na me ko akoje misika me wo na obi dimrika be ka chere me say ngrofo bi kura me photo CID for ne police for ne soldier for omo hwehwe me wow enti me free pioneer so me sane for ma na omo gire ho me twa me chia omo ahome enaja me ba ka chere otumfo of anana kakare eno or far phone or ringy Ivory Coast ena me ko share ho so hey teacher Gafra nana fight na mu twa na de start here nyene ne teacher wabre say yakura de hwe nto ye ne teacher wabre ne wabre wasante ho pa wo gasiba bibia me wo bia no me ton edwane ko eza edwane ye wow edi no me ba yesu me mpajai stella me wo de me wo so me ka fight no wow we story a new story I see you carrying because most people don't know say this is how JJ Rawlings said for mu ya kika who say we a living legend omo abuache mattress omo Rawlings ha omo nyina be do na ante ase but I say who there we a living legend omo the real testimony I know correct wow ebusia Kofi Awonor no oni we o minim sa Asante ni bi gine yere o se o gine girlfriend se dey o papa we hatred abeda anwonafo ene Asantefo ntem dodo na we na instigate ye na Rawlings support no papa e woni Kofi Awonor oni we na wo se Kofi Awonor tire book ba no o tire book for Asante ho o tire book a friend no the Ghana Revolution kwanya o mbefa so a o mo no beje Ghana aboso na kwanya yenti a o mo pese o mo je Ghana aboso a o mo adwene ye o mo se Asantefo na ade Ghana aboso nti so ebe kum de ebe kum ye pam de ebe pam ye se nkrofo dwuma na o mbe sa pepepe wow book no friend of the Ghana Revolution. The Ghana Revolution. Prada Asante, mo hwe book no my why Prada Asante. Mo hwe the Ghana Revolution my. Na ye hwe. Etoda obeti Asante hene kan say anwona ni Asante enkontokwa bia da ye alliance when it comes security from 1800. Ye no mu ni asem. Nti eye de na so soon political era 1970s ya 80s ye. Kofi Awonor mbe se kire me na akoya sa anwonafo eta Asantefo asa anwonafo hu omo so omo tamfo ya Asante na se we yes aha any bere any time so ena omo create here every say o we are 1970 now until say bibisa ho the 1980 no a obaye no ena omo normal omo ahihye nyina omo plan ye no omo ye ne sa ena ebesi ne omo aya mana bedua ndi bibia Asantefo wo mbia na se esi ye kwan ye ma ye nko ena de bibi o so a de akora no a se omo kotena se plan ma omo de bibi bata ho na je se no ya omo se omfo anoche omo na ofiri omo ho no ya omo se omo we free omo ho kan sa se wo a hom packing kan ne wo hom pese obesua de no wo ba je de yeah je plan a omo afa omo gusu denden dia omo ye anya se omo anim sente sa but omo ya se but akwara se wo no animu omo na nanom ebe animu ni de bia gina mu se omo ni Asantefo problem o because se Ghana kura no wo mo mostly ya no mo demonstrate as omo ta Asantefo ye betimi aka ne pese yes some anwonafo bi na yes ade no dudu no anya so dudu no yes omo na yes ade no
Some na empese ombe ka omo. But do no say indoctrination. Oh, yeah, they ayi ehwe utirimu. Rawlings by so di 19 years. Yeah. Enti o de adwenbone ehwe nkrofo utirimu 19 years a. Ebegina. But TJ, ade ba ko so am say ya Ghana no ye nyina ye yemfum so ne say. Hwe say wo ti ase ne hwe kwan ya Rawlings de wo fa so yi. Enipa bi pese nka de yesa wo ye no. Enkomo mpese obeka de wo ye nanka ye de ase de ba say wo wan kan so antwa buku ameye hu say this was the intent and the motives of this akwa way ono na kan wona we ba Ghana yentimi solve problem ya because enkoda na ba no omunim the hatred ni ba bi efiba say you pese stop ade bia so age say otu ase planned program say Israel for bone ba na omo ye ya wiase nyina tu omani gu om say ombe hye omase so otan no ba na ma anso ano a ebekwa koduru sa ne Rawlings no mo ye eti Asante no esan wo ho a omo plane so omne Ghana fo nyina na aka bomu a omo ye so omne Ghana fo nyina na aka bomu. Wow we so no nyina bomu ene ye sa ti Asante omo ye wie no ayi parties so ba and parties no beto aso ya de kro no ha na Rawlings de ofa na say World Cup and ndi ono de obayi ye ma na traso na aka ho right now say no parliament here ho sesi parliament ho sesi ya na akunya bi esi parliament ho no omo se abakosam tese efrim Asante mem ena omo yes akunya no de di kan nkroma de ne nyina firi manhia ba che efiri ehwa eho asam te sei nkroma de ne de mfi manhia nkroma de ne fi Swadro Swadro ena omo commission nkrofo bi ema omo eseneye Kofi Antobam ene mami broni bi efra no Ewes ndi omo na omo yes nkroma time na omo yes anema na kofo baaye no ena oma ahwafo nso ye bi so ye bi ko ka de o dada no eno na ye na akwa akura ye achempem hene odi animu a ne kofo mo frɛ no mo koye ma mo ye de koma akofo to early 2000 nti no de omo ye no wo hwa wie nti eno so ho abakosa na ye nhwe ye mra back bi ensa nko ye chikakra sa Kente ho asemin adanwoma se entonso ena bonwire why na wo mun tem no why mun na hase ye se wo mu ye Kente why na sua firi wona why na ye keto na wona ye pani adawma enipa ye from tija ho ene on bohye edibonwerefo ware adama ase na wo mo kire wo mo sere si nyino Kente tija sisu biomayes o se dey sisu biomayes me se bonwerefo ene adama asefo ehye omo bohye okay enti aware koso ena bonwerefo no kire wo mma ya omfra adama ase enti enre ya ena adama asefo no omo no nkura etwa bonwere no ho ehye nyina omo nyina anyo no Kente ba man mape adama ase wono ye friend say ya nkroma obi anyo no Kente no bi nso omo nyina hene no tija o kafra abusafo network ni ebe sa efie makomakunsia ena efie makomakunsia ena ya nwono entoma wo mu ma Asante hene ni nyina wo bonwere ena nore ya 1990s ya so ai adamasefo fi ase se omo koche Asante hene Kente sata amna Asante hene poku are na o endi o tija o ena omo ye adamase me wo yenti o kasa ena omo ye adamasefo no fufutuma ntuma fufuo ehene eno the first ntuma fufuo hene no onwu ye otiase so
so de na wo hofri the 16 Osantino so 2 pounds so na Osantino pokware e bebo wo mu Kente hene so enti no Adamase de me kura no me na me arrange my owura bia friend otiagere ene e de Kente festival bae ye de bae no na me nso me yense ene omo atwa bonwira no hye nya omeka ho na ye ndi Kente festival ye eto aso mprensa nyina no ye ko teacher le line on e nsa obeba on peso beto aso ame ye Kente festival on pressure obeto aso no ena na ayi so event say tourist board and so adena biem ama agentra ha enti omo nso mpese begu ena omo yen say se bonwirefo munya festival na dia ene ebema Adamase ko no omo nso ni munyo no omo nso aye bi enti efiri ono ena omo akọ planning program bi say omo ye friends say omo no ene bonwirefo ene enkrofo bi ene Osantehene bi de omo ko bonduku wo agricos kosua Kente no nyo nsebunu kire se ade obonwira ye befa ede koche baby fufuro dabi ni nyina oyi o pese o enti sa divide no anase nchichemu no ayene ayete asase so a ye chichemu no enna akofa sa we na ba enye no kre so obia wa wanyini kakra bia no da ben na wote se ye gba Adamase din ewo endumanyo no enre ya 1990 bonwire ni enim 1990 eno ma sore no mo ye more advert ni no ma but omunka hu se ese omukra nyom na fi ase na wono frempon bi no parliament ono start say no every wono ndimra okodu parliament na anwafo so say efiri wo mo ana o say dabi ne meka no kre efiri na kro enye wono bi ene ebonwire no beka ho so nanti samra na Adamase de no kra mbamu tinre ya na Adamase de no ba o mo say Osantehene opoku are na de enkrofo bi free ha eko bonduku so onko so ade na wo ho dada na okofo obi se onko language se onko bonduku adai teacher na we no ade so e wo ha dada edi no eye Adanwomase anase Adamase na akurafa so aye Adamase te ya Adanwomase no mo afa so aye Adamase na teacher se ye kan entonso Adamase Adanwomase bonwire ahemfo ho yewura wo na ahemfo nya sa wona himfu ho no ba ko ene Kente hene ba ko na yukuma hene yukuma no ye ntoma multicolored ntoma e ba first ye bonwire no abo ho hene special hene e wo ntoma no nko aho ono bonwire ene ye wo anyomfo hene that say ye konyo ntoma bia na je ono no Helman no ya o hwe Ewes na so onso anyomfo onso firi bonwire en sa konwa no so da bonwire and Adamase de end about 1990s right teacher de na me pesa me busa ne se obi me ba wo so obi distort history na ye wo ekuro no wo hene wo kuro no ana di kuro kuro no ana ye wo hura kuro no a ade na ye wurafo no ahemfo na wo no teacher atemenka me tonga me bisa se sa internal politics we no a ebe say Asante nyina ye nyina empani nsem na creative division no se wohene wo kuro no mu a aden no no tena se ama obi apagya Asante bakwasam dia ko free bontuku na wo muntimi stopping with Asante to me na ye tena ho mo yes our politics na adentia yo sa na tie Asante no obi ye bibia emua no wo de wo hwe se ye ne akra ko aye kun hwe se bi no mutim bewuram onim hwe na wakeka bibi enso uwura mu a obohu se nsema a oka no nsisi ani so enso bia nka hwe nkyere no ubenya sebe tibonko sonso ama omakodi wo machi right yani ya wasembo po ese me ye den now teacher mami musa wo
utu kwa said yen nyina tutu kwan ya country bia so a wo na ya de ne yefra bibi patent right. It doesn't matter. Equal United Nations and United Nations aid United Nations agriculture and farming blah blah blah. Product bi ana say farm product bi an you and credit him say e wo say wiase nyina ne ye consume sa product no by yenim di oye ya friend patent right. And carrots yenim di ene di about obi adi bo wiase cucumber, tomatoes, pepper, every product patent right when it comes to Kente. Asantes to my patent no and I see atena say ma Ghana G patent say in the name of Ghana and I say patent right won say to say wasante mem there be and say abrofo no eba no wo no mu yi samra no na ni hokora nti o ma mpene amobia mfa patent right ama no mfre no public art is obi a timi fa bi so na abrofo no koye no ade bia wo koye ho right bia no na che say asantefo ade enti Ghana for nso atwan ama na wo ho science sano besi ne mi anga sa me ne lawyer bi e friend du adonten ya ko register general akone nam ho sa on ka che say there be emra o no say e friend say public act enti wo muntimi register ema obia ene se ya una na se da bi se ya nya ne sa wo wiase ba bia enti ade na ya Ghana de na Ghana no senge koye te se bia ye ko patent ama siremu ana se anworo ana se igbe a enga ne enga omba chase na ye ko patenti ofa Kente Asante ofa edinkra Asante ofa weya Asante na wo ko patent Ghana for to register general na omompre so omo ye nkofo fufuro teacher me ho adwiri mi kakra fi se sane obdi owo tumi no yamuni nsam yamu obi nsam nya de mfiri nsam by force awo nti yana nanom ntimi entra se bi asantema cancer tena senka se da bi Ghana ni ntimi nkyere de omo de sa no ma no enya no na omo no wo de omo no eye wenti ena se yenya support so ho ade bi obi meka se ya ko ne nam ho nyina se ya ne ayi botum endi wo sika ya miahene ndi wo ye bibia akoduru ba bia na wajem nti wada mo ensem bi se no obi amfa nko du yewura ni mu ana se akoduru open asam no asam bia ba na se osantehene asam bam se pa asam no enko ba bia ene se santehene no ba da na wahu no obi na se ode woko na sa obi no ode obako so yawu enti osantehene de ye bibia no a wa uye manu kodu ba bia na wakọ na wakọchia no na kan kire ne se ohine de maduro ni me ye we me na me ye we me na me ye we de maduro ni na wakọchia no o de ni nhira ama na se ono na ebe ukadi ani ono na ebe ka se koye bibi de mo bia nyina dwene mfiri sa de no bibia ne osa afen wa bia ti asanfo no muntie o unse ya no ye nuan bebere dwen se yankobo yewura amane yewura bebem yewura beyese ese ye jasa adwene no kura se ba bia yewura wo enye wo no ontime di bibia ni mu masanteni se wo ye obi bia o de ye o ye wia ono no so ohu otise obi ye bibi ana obebo abaso so wo be chia no so a obema obaji wa watu na emum se ade a wo ye no se waduru mfimfin sa fe no afiri ase se wo ye wie na se me ko boss ande na mane a obi anyimfi na dwene mu se ye nya ne saa enye yie unya kwanko hu no me ho adwene teacher Kente ni wana wakwantu a watu a wodi abeduru ne watwere books bi afa wo life on de to ne Asante Kente hu sa ne watwere books bi sa pen ana any articles bi ana yeah metro books de ba ko ne kura wo no na ba ko na wo hu no ba ko the origin of Kente is Boyure and so metro books unpublished works my me wo be 10 and na ma publishing so ngitengiti so be say e be 5 and na journals watro paper and my friends watro paper o de ko ibim de ko ibia graphic mu times mu anu so maye bebrebe
It is a if you are for person or track or articles or one better track be online and say any play be with my access. I for sir. Oh, say, dear, make no. Oh, Pebia Ubinya, they said, what Uko is here. And you pay Obo be on, a bia use Tracia. Ubenya. Why you say, South Kente cloth history in a Amazon, a Walmart. A be Ubenya be out to Walmart, Amazon, yeah. And you would Tracy, if you are Ubenya, if you are crowd free. So yeah, soft copy, no. Yeah. But since I'm not gonna say we will books much robust at 10. But books, where then I publish it. But I didn't know publishing a color. Oh, I didn't answer a color. The board we are easy. Now open Ghana, a better be a 500 cities. Now Ghana need no 500 cities or better. It takes a few. Nipa kakra bit me ato and your ordinary. And you was some bono probably. Nice a teacher crown. I was a teacher. He has full sponsorship. No way, Yama Bebreu. Or TLC, or a living testimony. Teacher, SC sponsor teacher. Yen Yanma Tiabru, Munti Mintre, and Sambia, and Esamo on board. Na ye patent in Yamatoni monopoly e wo ba bia America 40 way say me no ka say e budia banche kromo ba diafa banche kromo be patent na ni seed e say kakumba nyodia entosi nyodia omo gini nyina wo etu obi ka cho say patent wunya ade ya wo dia no don't fight all dia agro mo amutia broche no mo wo sika no won come on board get contact na yen sponsor teacher no one yes one year niamanto and you be bread a hobby my at one sana I mean the bofwa edenako and I make no my entran sana you know o de tenase ye betimi ye pay a go farm and kete wesen kakranka krana teacher ye pesa o twa asem we fa book we humaye ye pesa o twere we sana ye no tie de make no enye say me so minya Kofo award wo say na ema enwuno ntoma ewo Asante mem na me die kire saa me ne owura bia friend oti awere eye ya na ko ka kire bowura hema ne bowura hene na o samra na o mo pene so na ye penema ema enwuno ntoma sisi ndi yana ide ni mu ne ye me say ide ni mu yes me ye na Kofo ba no mama award grand medal award wow Emre bia Kofo man Kofo be 300 award now can na me can ho bi so na hero of change friends MTN and so organize BB the whole Ghana so almost start yi nipa be 300 ndi nipa no etwa so na be ka be 5 na me can ho na no so mama MTN hero of change nyina ewo so Emra minya for award no ye publish ewo mu ami photo yeso obi amfa no photo mra me de koye me nko ame de omo yifirimu na castle no mo ye no enipa na no ye na enkrofo ye bobo mu di bi oti ho no ma me photo mba mu da ne nka se ya mama award o Kente wow so hey as a teacher uno me wo book no evidence ya me dia no photo ni ho hey as a teacher no why target a Ghana for no be for so long why target ndi me na mo no kra no je nyame na dem na mo my god hey na teacher we research on your friend say unim say kala kra no colors no weavers omo go yire no omo nim titi hodi edema bia black so omo friend bibre red omo friend kojan yellow your friend awirewa on say yellow omo ko school omo say friend say akoko sade no omo throw akuapem no omo bad number yire de nim sa no ma nyina say yeni bibia friend akoko sade kura betimi a change color ndi your friend awirewa yellow so green your friend apobere pink your friend sankele white your friend wine your friend emre indigo your friend brisi
blue yɛfrɛ no nsuomu ho a grey yɛfrɛ no ɔyi ne nyinaa mayɛ ne nyinaa ho research so but wobɛyɛ dɛn na wakɔ publish wobɛwie no na sɛ sunsum pɛ so ho na meyɛ mmerɛ because wokɔ publish a yɛbɛka kyerɛ sɛ the publisher no bɛka kyerɛ sɛ wo printi 1,000 a ɛne gyae yes because the more the quantity so ɛboɔ no a yɛde ɛma wɔ no nso kala wɔ mu a adeɛ no bɛkɔ so na woka sɛ obi nso sponsor wa dendenden paa so mene woka sɛ mete kuo bi Asante My Community Foundation yɛ sɛ yɛde bɛboa nkuro sɛ biribiara kuma bi a yɛnkɔ aban hɔ yɛne akuro no a yɛne di toɔ na yɛnyɛ ebi a school da bi na so apa yɛnyɛ metua every year biara no metua bɛyɛ sɛ 2,000 so metua nso office no mekɔgye sɛ Asante ɛna mede yɛ maya many years so ebi wɔ koraa no a me secretary metua ne ka but just let me nyai there's a big challenge on us na just say where you can ye wa Asantefoɔ bi a wɔn di yie nanso Asante sɛ mu hia wɔn de we no ebetu Asante agu no hia na mom wɔn no mom gyegye awɔwɔ so de ebetu Asante agu na Asantefoɔ no mfa ho de ebeka wɔn ahyɛ no a political strategy no ayi kura mbɔ wɔn radio stations ni TV stations Asantefoɔ de na dɔso yes ba wokɔ hɔ sisi asa wokɔ ye bibi wokɔ bɔ Asante ho dawura ebe mo tuaka ɔmbɛ mo tuaka ɔmo mfi kura ebe mo tuaka sɛ ɔmbɛ ka kura kyɛ sɛ tam kura ni hɔ ebe mo tuaka ba ayi wɔn a aka no yɛ wɔn de a wɔn ɛno anso wɔn nam mu no wɔn yɛ yɛn ko ayɛ de ɛdɛ wo pa yɛn wow yɛnkɔ all the stations sɛ ɔmo nyɛ meanwhile ifo so ɔmo yɛ ɔmo de a ɛhɔ a na ɔmo nya sponsors teacher where you can amama kai na no obi frɛ na obi bisa sɛ isim sɛ yɛ na nanom Asante na nanom bi no ɔmo mo Asantefoɔ aba so ɔmo prefer so ɔmo bɔ ahoho aba so kyɛn ɔmo na nanom yɛ Asantefoɔ yɛ ade bi de aboa wɔn aso ɔmo nkai wɔn yo yɛnka ho sɛ na saa de no ne ni hɔ so obia no wo wiase 1960 de bepem 1980 ansa na Rawlings no be de omo ye na Asante na Edward Naza no ne hwan mu nyina Lebanese nyina no mu ni kumase no ma no ma ye industries akese ene Asante forma na nyina wa so edurumre bi na broni wawu ye kra broni wawu firi abrochira ba yentia no won kan nyina ebetia no kumase na nkrafo efin kan abe ye wholesale no o ma be to bi wa hadeko enne ni nyina wo mo hyeda ye say nsuo kura ye nom no kumase de ne bo de nchen enkrade wo mo hyeda ye bibi say Asante de ne ye be brenas ye nso ayenkofo ye wunu wo mtimi de fa party mu wo mtimi de fa ye friends de wubom no mo se niema ya mo guzo a mo se no emu bi yenim strategically adekode a wo pese wo sia no mene wo ka se Asante yeni paper mene wo ye program bi alas mene wo ye bon oyi lawyer pani bi pa ehu ye no esese enya Asante paper newspaper and be finance because newspaper no ya ansa na enyina no ma eno antimi ntia no ho ka no esese obi so asene obi so mansa so mo be se bi afie mienu ansa na wa watimi atua ho ka teacher asemo ka ya ro husem to the sense say wo de hwe o ukokuro bia so enya see ewiase bebre no sanet ukokuro bia so a wo mo interest omo fight for omo interest even in America na state say Ghana no omo state bia fight for the interest na resources ni bibia but adena mfa say ye Asante My council say enima bia say yentimi petition ana yen stand say yen prima de we nko je say yenya say adena ye nananom ni sa hoden na ade
Teacher oh. So, me ko school. Teacher oh. Teacher. Abusia fanche ne network still na no ene de you want say Ghana network no say to da we ya de pa say teacher o te anka enti na me bisa no because say enye nye nko na ye be sade country bia they fight for their interest every state in America Enti o de ko kan ho a eno no be kire say me pe foreign minister me pe education minister me pe we open air ne na me de me dia be bo eno bi na say emfo on pa on ka say tribal I mean so wedding there I mean so wedding there bogus because see in America enti ye bomode an pe small party bi ye nyina ye de ni hwe ho a because NDC mwa MPP mwa CPP mwa bomba womu no ayede ye ti akose mu no womu ne mia ye omu ne say boy abro mo aha and this say no omu ye dia ene ye nti party baako ya ye de nse ye ho ne ye nyina ye wo that's right eti oba ne no bagini ye numbers that's right ye numbers enti wo ya no a person wini bia no wa mehu yan ya me amfa ye de na nka wo de ho a unwini enti no ubanso a eno beto ayirim eno ye be kiro se ye pewe yes amfa ma ye eno ntimu up ene the other party no be team up so we boss wa na sandipo abatu agu boss wa ni abo ebi tu wo wiase bebre etiti sa Asantefo ya ebi mu ya hemfo wo mu no boni be pa no nti Asante dia ya wo mu nti a wo mu ntimi mfini Asante wo na character wo ni subai so subana sesa kanenu anaye teacher oh Rawlings beseno to enti chese aye Rawlings dia obeye nji Santini bi kura yi scam obi a osro se ebeka so skani so enti sade no ena ke we skani aye bi ebe chiwa kokun so enti sade na aka ho eskafo ya na omo santima mu ba millionaires samre no senga omu jai wo mu a enka ehun tete ho kwa so be millionaires so wow ena pamo wo mu hwe opoku transport so ba chini dia opoku transport me be hu no aha na ne yade hwe kasa ya na esum ne yade enya de ketwa the whole of West Africa na otiso ye pamo ye sen adwuma ne ye te hu apia minka ye sen no wo mo sen no apia minka wo mo sa apia minka adwuma wo sen no so enti wo mo ye we ya na Santini chi hono a na onu mbom nam no oprichi ema wo mo chiri ye no say ye nkofo no bebre nyanti politics ewiase politics ankasa individual politics say enti emra du se bianka de na o kase be se bia January and December ye me 1 week ne krakra nkofo mo mema lecture so that's right 1 week wo abrochire kura bra ne be di 1 week that's right no bia Santini bi o she bia no bra right ne be tie Asante from Osetutu to Osetutu if you Osetutu the first so e be pemene ene niema a omo de yeye because any bebre no correct me tripent sia make me trust ewo bone a omo de yeye that's right eti we dia say I onsa me see program na ya hye no ye be ye pese ya na ye wi a ye no ata na omo be so ye ese ye ne sa etsa na ye ese ye no ye nuanu bi ndin bi ekoso also omo nim di ekoso you see teacher wo de hwe say eno say Asantema council wo ye say no mu kohia yi me try ya say me pese ka me petition Asantema council unim say nipa krata nko council wa fan krata na nko unim say hwe say wo de hwe Asantema mu nyina wo hwe gold pa wo mutuo ne hwe nkuro ni nyina say de nkuro ni si editoriate ana say essay Omo fa for
Hey, asam na no den. But I don't interest I don't intimate so You bet me. Starting kakra. Yes. Starting kakra. So if you say dinner there order that Asante no be atia. And they say me ko ka kire obi say o mfa to ohenanim am say yes nya office no scholarship any job opportunity any your friend saying other things so sa office no wura ho a omo muti ho no e wa Asante ho do a e be hwehwe adwuma ma wo e be pe scholarship ama wo e be pe adwuma ama wo so enti sa ne ma no ese timi ba se American chenga enyase matimi akoje office office bi abrofi omo woni omo na ti ho omo sika bebre omo hu se obi establish bibia ombeboa but ubede no ko establish ade no uhia office establishment some gitwa na DJ baboni beboa wa hu se wa establish officer omo obia even yon ko akra obia o say something there and the omo na sa wo pese o establish officer me start some person establish office ema Asante mine edibe 5 years and I still they were halfway. Mosempa yenu Asante for ni Mosempa Asante me Asante enya no but udi agura wo be fade out ti de kan o sa won pese wo be fade out so age so kuma ink ni kum intentional wo pese wo ya Asante age so wo intentional enya sa wo be fade out ena wo ya Asante ni stop you are doing your Asante need to promote Asante kan okra say Kumase Asante mem enyuma bebre wo mo de politics asay no eti say ye ni anya den na ya nyina mu na ya nyina mo ye ne yekuro no so na yekuro no do so na ye say eti enya Asante sam nya no ne ya yie o enya wu ko party ya enya no a kakra sa wo mo de politics wo mo de destroy ba wan hwe a wo hunu da wo mo ba no wo ka yewura wo ntufo ne ntu yewura so enya wo yewura na be ko ama no wo makọ no mo na kosere no makọ wo mo sa hwe say wo de say teacher hwe say ye wo lecturers eguka university a wo say Ghana culture edien Asante museum dien no obi atimi distort Asante history na lecturers it wono mayedin because lecturer no won wo call school no bi kura no nya Asante ne yeso de yayi na beto Asante mem oni ma de kro na ye to aba university na ye pe friend say chancellor na say vice chancellor ekwam bia o munyina timi unite against say Asante ni no wo mu no e be yina frem yes o meto atia no so yes are na o mo de o mo ya na ye koto ama ho ne ye koto ama ase I mean yan crofo no ntiwi ase bebre ntiwi ase o mo de o mo de o say wo no no o mo committee o isumfo nyina a party committee is angrafo nyina under a party o mo committee anajo enokre ekesika abansika ba ma o munya biche e sponsor o mo crofo de ye na person de 47 ministers ya o no wa hai wana na o ye sade dabi na nya bi kura na no e be pa agya ya wo mo fa ho ye ai gabi wo kire say wo mo kosia ye no mo se de na hwe nka mo soja gunu so tama ono obenu ho so kan bi wana soja MPs na you money they don't care 47 MPs they don't give a damn ye wura bodwa no mo fra frantima etina me catch say wo di wo machi obenya problem wo de kakra ya wo te uko na wo yi engrofo pressure to say guy oh yeah am obi timi fra kra say wo metlo wo yes engrofo be ka say wo ye tribalist wo yes ya wo kan Asante sembe bre say wo be tribalist esa wo mo maka ntimi nti onam say adabe papa bi me catch say jade wo ye me respecto so obi su oba na mi kan Asante se ntimi ho ye na hia wo mo ntemi ahonkwai na je so wota Asante so metawo sanete wo so wota me no na we dia no enoma aduo wo de yenye we no ye wo Asante Mine Community Foundation mate e wo ho ye wo Asante Kotoko Society ye pese pega no ye but ye ni office Asante Kotoko Society ni office eti we ye yenshada yenye fundraising wo ho yenshada prepare ba ko ne ye fundraising na yenhwe say kakra enu anu betimi aboa so ho
na kakra yenye eno an se be kwa kodi bia no e friend say dan bia no say de be ya Asante Kotoko society na ni nyina accountability ye be make sure say ya bia be fo bi nsam bia o be account for ba emumpa engineer de a obi betimi bia me ba o teacher ya brotefo ma o monye o ma dwene say odi sika na ba obi bedi dabi ye wo mi say de be check obi a o ntimi ni kapraba sanete na teacher say ye wo kromo pa na Asantefo akasefo sisi stores na ya ba say ye de be ya de abo Asante na obi ntimi mfa ne store kran en give you say mo magister we na mo fa nya adwuma no e quite shocking hey e quite shocking enso nya sa na na yete so we hwa early ebe 1960 70 ho no ye ko ball kra wo a krobi mu a me say nipa volunteer ebi nkra tim ko da sie ye eso wo ye chanting ama school bi ewe ni wo mu krom ebi mu eba no ma to mbotom monye mfanto ensuo we bi ba ene wo he ensema ye twatu nipa so nkwa na ye tija mami na wase wo mami na wase na ene no wodu yakọ school kakra ye besa to aso part 2 no ho ye beba part 2 wo bibi kakra pesa o ka kire wo nananom e wiase afa na nyina ka kire wo mami na me ma hunsia na ma oh se de me kan se Asante pagya no nkrofo a from say nyimfo omo nye omo de omo de na ma omo kwan so ya omo bomoden so nkrofo a from say asofo omo de na kwam foforo so ye nkrofo a from say enwoma nimfo professor for ho ahwa ya bo omo ye omo afamu de omo de na ma omo kwan so na dodo no a ye na ye dodo no ye ya no mwae eno na ye hia se bibi de say Asante Kotoko society ye nhemu kuna no bia nya member so yeah na Asante Kotoko society any office Asante youth oni office Asante wan oni obi and no de ye fa Asante Kotoko society one society pekrano one society na ye nya branches children's section youth section we section we ye entity eku bebribia o de Asante Kotoko society no kwa yes but momwa abrochefo momwa na ye mpe office na ye nya computers sisi ho ye nya secretary ntra ho ye ntua ne ka na ho obi kura betumi afa secretary no se metua oka osumi bia mema ebia 1000 cedis a month ana nipa mi no kura betumi aka se ya fa 2000 so enti bibia ye nya ne sa nipa se na mo ampro o mo office ho mema fa we metua ne ka mema fa we metua ne ka mo pede ye pe computers o me de mienu ba nanu ya ye friends as a community foundation ye call mampon na hospital home aya bed am de jawo ba ko pe na we na twene ene de to platforms e preach ya obi tiabroche be we say o bed no me bremu bi na obi de if America ba na ba ko so de free Germany aba ba wode ba wie ye no bedru ye no you know some on some fan kan dabi say just mo almost mo na hwe nje mo home no mo so de na mo ye edu sa you know na ya hot won say that dey sije enji no obi nsusu nka say eke ene na efri kumase eko mampo no ma mode ko no me so ma fa ho ka sana say ya wo de on pese wo de sika bakura na obi kodia wo de fa ya ne sa so okay kase ma fa we hu ka me di receipt okay teacher safo Kantanka yebeda se teacher me da se pa why me da se yo me so da yebeto aso part 2 no why afi yebedi nkomo na yahwe ekwan bi a befa so a kuo be mienu a ye solid no yebetimi atwe ye nuanom bebra bewuram na ye bi a ye de number bi atotwa na manfo contact na yetimi organize ye nuanom in another way why enti mo me reactivity Asante Kotoko society any Asante ma
Asantema Community Foundation mienu nkwa. That's a nice one. Ebetumi dia ye bibia. Yeah, nti ye be contact mesa ba nche ne yenya ye hu sekuo no sade sitie na fe no wa ba be chechire mu yi na ye nua no wa ma no ne nyina na obia emejon eti week we me no be kasa ya sa pa another time dia ba why. Ati. Teacher me da say ye da obia ye buya da wase. Abusiafo ye ne teacher Safo Kantanka osebunsu no. Aha, Santema poni di she. Na wono ye menshia historian or ye professor chese bibia bi all out wabre ne watimpani nsem se kwan Rawlings de ne fa so wanye yie nyina wanya sika nyina free cheche Rawlings ene Kofi Awonor wo ho da sese da so tiase omo persecute at all time sese de omo aye ne se memeti am kama se no maba we are tribalist we are this your friend intellectual bullying so on they use academic bullying and omo de ye nti bo se omo ye o jai o ye se ya o mpa ye eso omo de omo ye omo de ye ami matisa agron esa wo tetra ye person yi ta de ne ya nya adwuma so de ono so ota me metaw ota me ametaw etu we asantini na se obi ta me na abaka ko support ni pa na ye wankasa wasem sade obemu wani agye nko anti na mo boa mo atamfo mo ye yi agya mo de ye wo wasem sa no mo ka che mo nkrofo enya wo ni first person abeti sa asem bi sa no mo kan ye etu so yima wani nko de ho enkyere entia mra bia so obi ka che se ma wo de hu hia wa entia mra bia entia wo obia ni ba bia obia no betim do akokọ to biam nti memetia na me se ma wani mra wa Asante de ye ka Asante mo wani mra ho aseboi ko support wo no mo nsori entia wo no besu owia no besu no mo sori tia yo an mo ka ho bi internet yi si Santefo bebre na support nkrofo bi mo sori tia mo mo because you pay attention to surroundings enkofo bebre abo mutirimu po but munya bi di bebi nya didi mi ana ne hwere fere ho owia na wo se esu sanete o kokuma se no wo kan kofo omo frɛ ahoho bo mo abaso ye ka Asante ase obi mfrɛ kra mo abaso wo fa ho be na shikura sanete ko se sa ye de putohwie gu ya apotofo na frɛm nti sa sane be ye wasambo no po dwene ho kwa kire o dwene ho pa ya fa teachers ya na teachers mo amuda so nyina so obia wo so bia no ye da mu nyina mo ase afi ye nto aso ha sei ye nto aso bi ti ha sei. Dear Ghana, let me tell you something. The presence of this king has helped Ghana achieve some purpose. If we don't celebrate him to the world, one day we will regret his absence. And that's when we will know how influential he was. This precious king I am talking about is Otumfuo. Nana, please, if Ghana and its leaders don't cherish you, please sit at your throne and focus on your nation, Ashanti, because we love you and we will serve you forever. We love you, Nana. We love you, Otumfuo. Asante man loves you so much. Please take good care of yourself for us. Your grandchildren are proud of you. I know many people wish you death because of envy and witchcraft, but it won't succeed. Thinking of chiefs and ignorant people who speak against you reminds me of your greatness as a king. Even when faced with insults from jealous chiefs and foolish individuals, you remain committed to providing solutions for Ghana without regret. You were born for this, Nana. Truly born for this, Otumfuo. Yesu mobia ye besu mukwa. Yesu mobia ye besu mukwa. Ifisoni mya nuwa wotisemu. Yesu mobia ye besu mukwa. Yesu mobia ye besu mukwa. Ifisoni mya nuwa wotisemu. Welcome back here. This is a reason show abusia mo bibi akwapa. Mechiao medase ye na teacher Safo Kantanka so ase wodi yaku school ye da na sepa teacher baby obi aye da se teacher Safo Kantanka di yaku school wa church nsemu right yakobe says don't hear me do ho yanto aso aye interesting yanto aso be ode ye fa di aka ni so kira na yato ye me phone line 0242073114 0242073114. Echna ye me phone line wait my friend as watch wadwen. Hello, Boko there.
Hello, the reason Boko Yes, sir. Mami also Tio. teacher the end of person me come once the cool now person the cool me yes say mu bi no anka what cool kwa 9 months for 500 cities in a bit this and can argue but main problem wo the cool be ya was and me say and China take political something but what you say and no na ma cool na any injury this is cool no so that's it so the kakra so 500 cities every month near the and Kenya problem. The only thing I could assure is inquire any political EBR to attach. Because as soon as political EBR attach, we can market it. Because say there Asantini be this near there be MPP in Pachawati. It is a patriotic require specifically say no political no then for Asantima ye DMA and no dear before super. And then the only thing common or Sabah situation we are. More the number net two or number kakra bi a musumenya se 500 cities mpo a then they do two because if you ask the uti kwa ya omo a omo di ko n'anim na e wo mo so more background that we sky dey support it Right. nti yeah the teacher Kantankas nti ya hwe n'anim ene the reason ya hwe oni teacher Kantanka anim na ko no a loss ne the purpose no more the bar yeah so yeah support it. Right. That also was Right. Me da se pa. Mami Adum. Right. Mami pick a call out. Hello.